En zoals u ziet, dan zijn we hier de laatste stop. En hier is een laatste stop voordat je in Pokigrong aankomt. En je shama naar een hotspot. Bij Aladesma de Wantus Meiser de Chinsani. En dit is al het beeld hier te Bronsweg. Kulturu TV. Altijd we gaan op pad. Wat wij doen is we make des mataki en jamoni layer boy. Kudrape. Of je karde wagi disi. Maar ik zei race drapen. En heel wat auto's onder stof. Boxsheet zou ik zeggen. Boombigi truck, DAF truck, diesel. En ja, de mantak money leiden. Je ziet ook de pick-up DC. Daar praten we dus dan 50.000, 60.000 US dollar naar boven. En de mensen mij rijden maar gewoon in een Bugatti Impero model. En ja, that's it. Kulturu TV en lek fa usabi da udenu de na Bronsi en te weet ak Bronsi dat want ak we nyamen ko afo baka da je go rechts af Bronsi en te je go Chimoro Fara je ko door Pokigrong. We hebben al aangegeven dat we ko mit desma jaso fukuluku sana ontwikkeling jaso na Bronsweg en ude jaso na nga want to matifunu minusap if ala Bronsi ma ukan kargarin pero no fa wakana ala Bronsi ma de mai kargarin pero ya ala mana gari pero de mana sukumoni ma. Ja. Oké, fa ik wanga Bronsi serefia ontwikkeling. Isabi ushisani konjaso of we shitak Bronsi ego achteruit. Sana model voor Bronsi. If you moest analyseren. Zij denk ik, if me moest analyseren model Bronsi. Omdat sinds die misabi Bronsi na som sabi dus na desmai suku de monif kona fasi. Dus mi no matak ontwikkeling konja. Isabi to. Ara keren dis bijna no sa famus bespreker maar alawe suku moni na ufasi fu kakwa obrede ya mam. Ja. En bigi wandrape fa kana adesso tak fa a go to model ja so ik katak Bronsi chamoni. Boy mi kan taigi tak Bronsi no chamoni ma moju wan pisconi. Isabe to luko ja so. Bena uno masap omengari pero ude na busi. Isabe to una suku moni man. De ma etaka kondre epina. Ma ugari pero ne taka kondre epina. Want fi baya go we mo panga go to na busi. A bank central bank e bayeng. Da ai kibreng da usap taku kan do busani. Ma de mai te komen mai ko baya go to ja so da de mai tak mine forstand de man. Brajo ko bay kagwe. Canadese bay kagwe. Wat tot bou de strana man. Amoni ne doro drape. Well look no. In one day, na ome million ton go to EPSA. Pe a go to that ego. Voor me kon, na mi go to. You let a bank ne buy na mi. Yes, en mi go na brasho na Trinidad na drape. Mo go seren that. You take me tak we pina. Une pina, uno an buy san fuset business. Isa bito. Esa na ride sa ide denk a centrale bank no an buy? Boy mi no sabi erma fun bes don drape to. Da mi beshi taka kondre ne pina. Isabito. Omdat uno na go to. Isabito u kan do bonfuro. Zij de mek de mane kon koni so tak mek de baya go to na ding. Gari pero pot wansa mek de brasho no baye moro. Omdat te you abi you go to you diamond. I kan sen teki. Na business ye do. Ine tak furo. Maar no de na trama e ko baya business fu chagwe. Da we pina. Isabito. We suku cha konstrefi. De mane bayi na uno. Isabito, na tramai bayi na uno. Isabito, dat na bosko puzambe wan pusko. Onder tewe kona mansi baka fa waka uno srefi na chim weteke no. Dus bijvoorbeeld je hebt chim machine suke igi go to of uno sref euro kona nga wan chim bedrijf. Ja, san is resap na chim weteke isabi kan ye sukuro ko kan de euro ko giwamang. Soms kan de chim machine isabito hustle. On that side rekopsa. A district up go to. Mas de mai fentak de mai pina. Isap ome moni de matak de maleni ma toka kondre mus den so an situatie. Lek fa bijvoorbeeld Rosenbelt serie. Desne China mus bayen teki. Srana beka bayen teki pot ome yong boya roko. Sorry dat bide eens na nga juwel. Ma beka lena moni des no some of den tra multinational bedrijf. Daar ma be baya presteki. In wamu of tumu de ma be paya ma baka.
Dus de man ako de man no man do next. Ala mais don da pe potengo in de bruku saka. Ala is jami no tak mi no sap suma mo do ngere, ma mi no ap no ko isa suma mo stem. Yeah. And a model fa we Clara go to Jaso fa want we sap wan tori e play fu asiani de Jaso. We ro ko nga asiani de of quick. No, unero kan asiani da sana quick we ro ko. Ese mi sap tak we ro kan quick. A situatie Sam Silas nooit mi no besheng. Dus de mij chasan kof kofor niet te kunnen. Dus de man gewoon de man kira people. Ja man. En sana a kraki sa yere fu desma if Fredep chin so di say. Ja, desma bi Frede on dat say rekop sa. If pedesma muski swan sanf de mam nyang sade da si ani de go fu for niet te ga a watra dat te kir sani na watra. Fami ka drink so a watra. Takangani. Ano kanto? De katal, tewe go na bigiwan Jaso baka. Bigiwan fa tewe takabou den prijzen. Jana Bronsweg. Fa waka ukantak de prijzen hier, de prijzen na 2 maal 3 maal of redelijk. Wel, mi no mata is refreshi, want is refa wasrana man. Por si le fa sue quiz mi, na por si so ai quiz yoto. Dus uno mata ki uno sap sa isabito. Dus une forsta era moro leki we libi no moi na kondre disi isabito. Ano be de sofosi isabito. Uno sap sa mexo isabito uno mantak next. Ma boy, ala fasi de mas donc ba isabito. Mek de mas set sani. Lukuno usrana manto. Gado juwa koni dati so takiyo ano ala fu no gwa skoro. Ma gado juwa kafo isabito. Next no manke runo. Mek de macha sanko ju mek wuro ko ba u kondre. Mek tramano ko ba u kondre ju moro. De macha snei si ko ro kona snei. What about Ugari pero? Huh? What about Ugari pero? Das snei ek mo pata honko da ko de jaso edikago puwa go tu fuda we waka strategia so isukuro ko. Huh? Ano kan talk man. We abi China to mi no mangoli bali bisa de mai libi jaso. Huh? En jaso na fui. Isabito. En dus idee ni kondreto. Anya sai abi ni kondreto. Imus nyameng. Isabito. Ino gwa Hollanda ko de da peda dik desma kondre. Isabito. Ano lucky jaso wa bakans. Isabito. Mek dem sukuro ko juno mek dem to for juno mek ushita de mai to for. Isabito. Plef dem oposan de mai tapsan. Isana sandati. Huh? Isasa opsadalo. Na soto formal de na strati onda de mano ma uroko. Ha? Money no de amai ko uroko giyu ye pa yama law money. Amano ma bai wan sakali si sama udu ama uroko wa oso. Strafo soto. Dalo ka no ma hormoro. Uno furugba. Isabito. Me ku uroko na usre fi isabito me ku suka money de. Ma me de mano wan sakama dos giyu no luko. Une forstanza as u de jaso das ni se mo poko uroko. Ado donso. Tewe tak about Bronsweg Jaso. Over grootste deel, soort politieke partij bij Roel Jaso vorige verkiezing? Alla den via Roel Jaso. Alla den via Roel Jaso. No one no fika. Isabito. Alla de kon Jaso. Oké, en we kwa you even bigiwang, maar we aksama disi. If you bewanshi wan verandering kong in Bronsi, sana de sansa you bewanshi. Say rekop sa. If I veranderen moest ja zo toch. Look, skoro sa moest set gide youth. Isabito, a gezond sector moest set gide desma. Isabito. Look, speelgelegenheid. Dus san laisa de ma moest kan doen in a district gide desma. Isabito. Make the sport press. Isabito. Look, in a busi pewe gof goro koto. Isab ome on bere wa bifnya. Fosi yo doro pay ka roko fu fenwa chinso sensi. Maar wat multinational bedrijf ik me op tawantra kondre kong, dat de mij de kon boel vrij boel luxe de mij rijden naar busi kon doen alla de tori te kamoni chagwe, dat minsa nafa kondre ja, te mus go sukuto, soms aka kost me 3 days fos me door op een mus roko. 3 days, maar a multinational ik me op tide to, if you no look bumbe na €1 da mij da pa ma me kamoni fe. Da mij te kamoni fa kondre, rokeng da mij chagwe de look, so tough at that. If me recover money by for me go busi. Wis me pen one money me chare go bang. Dem a want sa pen peneng. Yeah, true. Dem a want sa pen peneng. Wis na lucky konen. Dem want na dem a self dem an up to four bang.
Na de man srepe creëer, ala de bom sai creëer in aku. De man srepe. Ja man. Kaya lekker rasta ube kang nanga suma ube taki wanda was rote nanga trama drape. Ube takanga touta si sabi to. Me si tapi trei toko sana mga na merek. Asana dentro toko ude no informasi, we play poku sabi to dus na. Lok tuk mopo ugo play poku, we bakalo suna gari pero na moni we suku. Sabi to uno mas do luku de ma fesi on that de man set next giunu. Ja man, dentro toko option. 100% toko big up. En biggie one, if you ben wan si like a laatste vraag sa mi stel drape, you ben wan si wan ontwikkeling sa dat bodegi you. Luku no, mo taku wan san ete. Ku wan si ontwikkeling ja, so luku wan voorbeeld na piki sara maka broki. Finsi pewe abra. Na tap uduwe abra fu gosuku amoni. Since the tran SD ne we kong, we puswagi, we go play poku fu we bakana bus we na garin pero. Isabito, we suku ontwikkeling, isabito alas ma wanen bung, alas ma esuken bung. Isabito, we sabep sato, make them a lip sabep sagba. Isabito, we swan sabep sa, we si sabep sa, make them a no luku na sabep sa, make them a luku ayun winti sa iwaiwi. Make the tra kondre jita kwe lafu, une krei. Isabito, dat mi be wan taki mi pa. And mi be yere ibe tak wan sani tak de mam gu machine, dat na waf de belangrijk san giyu. Ja, de mam mus gu machine. Luku an mi taki ano alamang abi a edefu skoro, ma aman koni moro wan skoro man. Isabito, mek de masaka matos yu meku uroko sorgu kondre. Mekuno har shweti sorgu transmako. De ma bay furu na unu bano sari no. De ma de trape tak takanga de sreprefu de ma luko men do to ton go to egwe. Si pal wini disi dati. Be I go to that ego. Respect me brother abede wa fitak nanga yu nanga suma betaki. Ya betaki nanga deal Sonny deal. Ya. Toko band toko Dunlop. Esa toko band play sot music style aleke. We play alasani reggae music, isabito, ukara ben funu toko on that we suking, ala de udin watra, day and night, isabito da we kare toko, and the big is we crane na de nanga libi, na puswagi potwaya, daarom make we kare toko. Ja, Dunlop toko, himself. En zo hebt u het gehoord hier van enkele mensen hier te Bronsweg sang. Ja, de ma uit de misnoegen en te weko acties aan de ontwikkeling zakong. En sa de ma wanshi graag. Als een sana jonge signing out vanuit hier hotspot te Bronsweg. Stay tuned, Kulturu TV. Unom nee des koutu kwalek te de mai paku anere. Amora gevaarlijk zijn aan de ino atoso. Na te yu abiwang. Gedemotiveerde verpleegkundige of een gefrustreerde datra. Maar siki lai en de masa abasiki, de ma ab money. Nou voor de gek, kan mij storen voor de keer. Je moet ook zo voor mij vreemd. Nou, vliegende president. Maar de laster verkrachting, sameshi jaina kondre. Na so kerki man. Luku Kulturu TV traga. Milobi pale wat ala de me luka programma di. Saudara at boy, a televisi mi esuku bos. Me ope bon traga omdat me si sa. Maar mek demante ko een voorbeeld na unu mote unu na man van het jaar. Kulturu TV. Dag Holland, ik wil daar komen, want ik pinaar hier als een raad. Wambari Teana, wogo luku na Kulturu TV. Tam sabaka gang, de Canada pewang, ja. Tijd voor het nieuws, go look op je nieuws. Kulturu Yusu, paste va stratis respuntu. Unde baniu, sadef arkina nieuw. Kulturu Yusu, paste va stratis respuntu. Suriname zo een hele clan, maar go dep die hele kwan. Weshi, alas my sari, alas my bari, ma efu bondru kwawang. Tak wesre kama masrana.